براءت اصلی براءت بمعنى عفو که یک انسان اگه جدینا خلاص ببری کرن جه خطا و جه گناه و جه اوکا جا شبا 15 شعبانیه که تصادفی ایوارا جمعه ده به ده حقی ویدا قرآن معجز بیان ده خدای عالم جل وعلا ده سوره دخان ده بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين قسم لكم كتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة بما قرآن نازل كيه شبك مبارك تا مفسرة اختلاف كلنا قوتنا هنك ليلة القدر وهنك اجي قوتنا شوا براءت فقد ايه قوتنا شوا براءت قوتي بهب رجارك هاتية آسمان دنيا شوا براءت وجوه بشودا شبا ليلة القدر نازل 23 ساله که دوام كريا جوري دست بي كريا حتى 23 ساله خدای عالم دوه إنا أنزلناه في ليلة مباركة محقق بشك وبشبهة ما قرآن نازل كي شبك مبارك دا إنا كنا منذرين شبهتنا بگمان ام انسان دن ترساندن جا عذاب خدا جل وعلا بشتي که خدای عالم وها وصفه ود دوی فيها يفرق كل امر حكيم دوی شبه دا هر چته بحكمات جهب تي قطاندن حتى عبد الله بن عباس بسمامه پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دویجا دویش ویدا انسان اجلی وی و رزقی وی و سعیده شقیه هتش بلید پشتی که وان آیت هانه اشارت دکن قرآن معجز البیان جپیش دا چتشتک بسر انسان رزقی وی اجلی وی سعیده شقیه هتش دوی ویش ویدا دبا گرک انسان ویش وی پرل بر خدا بگره معلومه خو عبادت ده شبه مهم داشت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و شبه پر مهم اهمیت دایه که چه سر شعبانه و دور داجی اهمیت دایه که پیشتی گو زیاده اهمیت دایه که رسول الله صلی الله علیه وسلم ده حدیث دا وصف و شبه ده دوی زمانه که اذا كانت لیلة النصف من شعبانه زمان شبا نیو شعبانه چه بو 15 شعبانه قوموا ليلها وصوموا نهارها شبا و راون شرب منن و روجي بالروجيبن هادو جهدجي پر مهمن دمكي شبك پر مهمه که وقتی که رسول الله صلى الله عليه وسلم وسا توصيت که چونكي دوی فإن الله جل وعلا خدا جل وعلا ينزل فيها بالرحمة خو نيزيكي إنسان دوی هتی باس آسمان دنیا نکو که مخلوقا کته یعنی بالرحمه تجلید باوش نزیکی مخلوقا دوی الا من مستغفرین فاغفروا له تنانا ایک بخازن عفو گناه خو از یون عفو الا من مسترزق فارزقه تنانا عجبا ابيك طلبا رزق بكن رزق بخازن الرزق بدموان الا مبتلا فاعافيه دوی ایکو نخوشون و دل دیوان سقنتیوان هبن از عافیت بدموان تنانا ایوها دمک دوی شبه دا گرک انسان وانشتا توجه خورا الا کذا او ها حتی فجلید خوا رب عالم در رحمه وکریج انسان را انسان گره پرل بر خدا بکر معلومه خدا جل وعلا دوی ادعوني استجب لكم جمع بخازن ازي جواب وابدم دعاء دنا دوی بخازن ازي اجابتكم ازي جواب وابدم يعني قبول كريم باشقتشته و جواب داين باشقتشته وقت ادمم يا ربي اپارتمان آبده من تقصی آبده من وانسی هانه اش خدا بخازم خدا مناسب ببیند حقی مدا او خالقی منه رازقی منه و دبهیزه و تشتک ببیجم هم دبینه و هم جی دبهیزه جبوک دبهیزه و جبوک جپیش دا او تشتک بین سنه من پیزانه اگر حقی مدا مناسب بینه او وان بده اگر مناسب نبینه اش خناده آياتك بيقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بي يا محمد صلى الله عليه وسلم شو قيمته وهي وقت دعوتنا به اساسا لمج بخوجي دعايه يعني ميركي جوت كار وقت جوت خد كا او جوت فعلي دعاكيه وقت كو توخم داويكي وقت كاد يا ربي ومن وظيفه كر شيانا بارانه و شينكرنوي عايدته يا ربي او دعاء فعلي هنا اي قولي هنا جبو وقاسي جرا امزي دوي شويل بر خدا بگرن
دعاء هنا ونفر هنا يعني ام خلنا مستحق نفر انسان لكن ام دفين ترك دفين بد دعاء ام دفين نفر يعني وقتك هناك ام خو مستحق نفر انسان لكن ام دوام لي ام بخد دعاء بكن وام طلبا عفو خوش خدا بكن وام بزامك خالق عالمه هي تشتق ام جيد خازن دكاره جوابه ما بده شخو حياة انسان تماما دعايه يعني بشتيك خد عالد بيجا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب زمانك عبد من اشتا سؤال كرن في أن يزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أو دعاء إيكو جمد خازة إجابتكم جرا يعني أنا شم دكتور أدم دكتور بق أبي علاجي هاني علاجي منه أو يبدأ من درفة ويدا علاجك تبينم دوی ادوین علاج ما دکتر نهر تحلیلم چید که نخوشنم تشخیص که اگر او باش وجمرا و عینی ویده و که نباش وجه شنویده تشتکی دنده ده معنویه نه اوه که دعا قبول نکر يعني دعاء بعدها قنشتر قبول كر يعني دعاء خو اسوي خو سنه وقتها مش خالقي عالم تشتك خازن او خالقي ميا او جبيش دا چیز مرا کار چیز را او فهمدکه جبوی قاسی امی پر زیده البر بگرن و ام باور بکن که خالق کی هید محقق قوته هي اشخو اسي دعاء اشخو عبادت قارشي لخوي دعاء بخو عبادته مكافاه الاخرته اگر خو تعالى سيك امجيد خازن الدنيا ندم داهي لاخرته محقق مكافاته بدمه يعني او جبوي قاسي وقتك ام عجلا نكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انسان عجلا نكن خدا عالم اجابات دك هنك دعاء هنا من حبس البري كنا هي انها قبول بنا مثال الدنيا مثلا يعني كان سال بري بساله در باس بجا هي مردن هيك الله الله ما تقولش هاي خدا قبول نجي وقبول بيها يعني مقبول زمان ويها انسان عجلا نك جاجبوي قاسي بقدر امكان بو اما پر البر خدا بگرن دوی خود علا هر کسی عفوت کرد حدیث در باست و ای به امریا دیو باباد کن و مدمن خمری عراقی بدخون و اوه که کیندارن زیده اوجنان عفو کرن و ای ظالم و کیدن ای البر خدا بگرن مطلقا خدا عالم تید بهره هیویا مش خدا اوه که بحق اسم خوي عزام بحرمات القرآن معجز البيان سعادة آخرت بدا مو براي مو وجهداري مجي حفظ مو وان ونسل ما بك شر الشيطان الجني وإنسي مفسد وان مفسد منافقي هان كهند ولات مدى أجل هدايته ممكن رب العالمين وانجي هداية بك اگر نممکنه بنا بخوی قهار و جبار وان قهر رزیل و پریشان بکه وانو بدین وکوان مسلطی سرها بکه حفظ ما و مسلمان و برای ما شر وان بکه خدا عالم نصرت عالم اسلام عمومی بدا امش خو حضرت نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام دبي ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربي من وديو باب من ولمن دخل بيتي مؤمنا ايه بايمان داخلي مالا بونا من وان تمام عفوكي وللمؤمنين والمؤمنات هي ظلام يؤمنوا بلك مؤمنة جاء امجي وقت اما دعاء كان اما اول خبدم بش وبشترا ديو باب خو بشترا اهل خو وبشترا براي خوي مسلمان ودعاء بغيبه بزهره غيبه شو هنك براي ما هاي المتونه ام بشتي وان رجونا دعاء بكن او مقبول دبين ملائكات دبين امين يا ربي بقدرت او خازن او تأوقع بدي وجهي يعني عيني زمان دا جبوك بشكلك يوسا مر دعاء بك بزن بمطلق خالقي كائنات او اجابات بك رب العالمين نسيتا براي فلسطين بخصوص عالم اسلام دا عمومي لسر وان سيونيستا لسر وان يهودي ملعون ولسر او شيطان مزن عمريقا نسيتا وان لقارشي وان بدا ولقارشي كفار دجي خدا عالم هدا خازيا ما اوج خدا تعالى قرآن دبي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قالك طائفة هندك هنا بإذن خدا جل وعلا او ارديه مزن مغلوب ارديه مزن ابجي ممكن رب عالمي خالقي عالمي خالقي كائناته وقتك بخازه هيا مشغوي او دا خازيما اگر چقدر وظيفه خو نكنا ام سست مانا قناه امجورا دعاء
اما بول جوان رايج دعاء بكن جبوك نس عالم اسلامي ربي عالمي وان اتفاق وان شيكا والشر وان ملعونة يهودية وان بدا محافظة كرن دا او ملعونة يهودية خدا غضب خل وان كريا قرآن دبي وغضب الله عليهم ولعنهم حتى آياتك دبي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود تيببني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنشدت لي إنسانا لقارش أهل إيمان يهودين والذين أشركوا يمشركون ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى أني زكيوان دي سافر لنا يعني سبب يهودي بالقرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أفقمك برملعون لعنت هاتيكن دوان دا اي كافر يهودية بنو إسرائيلية لسا زمان داود عليه السلام وسا زمان حضرت عيسى والقرآن دا سا زمان حضرت محمد لعنت هاتيكن كما ذلك بما عصوا أفاني هاني عيسياني دكرن بأمريا خده دكرن وكانوا يعتدون حد خود تجاوز كرنون ما هي كرياج خدا خد على ومغلوب رزيل وبريشان بك نسلت عالم إسلام السروان بدا